Tlhatlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Le go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mothoetso madume tla re dithankgolole ka tse di reng motlatsa tona wa lefapha la metshameko botaki le setso Peace Mabe o tlotlomaditse baeteledipele ba ba nang le ponelopele ba ba tlhamileng mokgatlho wa Africa Unity. Motlatsa tona o ne a bua kwa ketikomoletlong ya letsatsi la Afrika e neng e tshwaretswe kwa Freedom Park kwa Pretoria. Mono wa monongwaga ke Building Africa We Want through Solidarity, Equality and Sustainability. On this auspicious occasion, we pay tribute to our visionary leaders who gathered in Addis Ababa 62 years ago to form the organization popularly known as Organization of Africa Unity. We owe them immense gratitude for laying the seeds of unity, which we continue to pursue today through the African Union. Africa Day is a profound moment for the continent to reflect on the vision of our founding fathers and mothers. They saw a common destiny for Africa that must be achieved through regional integration and a strong commitment to our unique identity and cultural expression. Jaaka bontlhabongwe bo keteka kgwedi ya Africa, William Humphreys Art Gallery kwa Kimberley e tshwere dipontsho tse di kgethegileng tse di akaretsang botaki bo bontšhwa jwa ga Bongi Bengu le Usain Obot. Dipontsho di simolotse ka la bone mme di tla tswelela go fitlha kgwedi e tlang. Dipontsho tsa setlhogo se se reng My Cup Runneth Over ka Bongi Bengu le Spirit and Souls ka Usain Obot di tsamaisiwa ke Chipape Mokgato yo e leng motlhokomedi mogolo wa William Humphrey. Ponelopele ya motlhokomedi ya monongwaga e gatelela maikutlo le segopotso sa setso gareng ga tse dingwe. This exhibition called My Cup Runneth Over, it's a celebration of my journey and my career of more than 30 years. You know, my work delves into our community, our society, as Africans, and in broad, let me say broadly, it talks about community cohesion. Go ya ka professor ya University ya Salt Lake, dipontsho tse pedi tse ga se tsa botaki fela, mme ke dipontsho tsa go itshupa gore o mang le setso. For me, what's very important is the kind of conversation that they are inspiring, particularly around African identity, African heritage, African spirituality. William Humphrey Art Gallery ya re dipontsho di tsamaisana le boikuelo jwa gore go busediwe kgwedi ya Afrika, go lebelelwa ko morago le go golagana gape. We are celebrating Africa Month, and when you look at their works, they intersect with each other. Khabagare ba ba neng ba tsenetse pulo ya dipontsho ba ne ba itumeletse tiro eno. It's very exciting to be here. The artwork speaks a lot than we can think of. William Humphrey Art Gallery ya re e ikemiseditse go tsamaisa dipontsho tse di tlhalosang botlhokwa jwa boleng le bogolo jwa tlhagiso ya botaki mo Afrika. Moeteledipele wa EFF Julius Malema o sireleditse pina ya Kill the Boer, Kill the Farmer e o kgotlatshekelo ya molaotheo e goeleditseng fa e le mo molaong. Malema o kaile ditiragalo tsa kwa White House jaaka matlhabisa ditlhong mme a re moporesidente Cyril Ramaphosa o reteletswe ke go sireletsa naga. Malema o biditse moporesidente Ramaphosa le gatlapa le le reteletsweng ke go emela setšhaba sa gagwe. Moporesidente wa America Donald Trump o tshamekile divideo tsa moeteledipele wa EFF a opela Kill the Boer, Kill the Farmer jaaka bosupi jwa dipolao tsa mogoso tsa basweu mo nageng.
pina ya sepolotiki e tsositseng dipuopuo go ralala lefatshe jaaka moporesidente wa Amerika Donald Trump a ne a tshamekela moporesidente Cyril Ramaphosa video ya pina eno jaaka bopaki jwa gore go na le polao ya basweu ka mogoso mo Afrika Borwa. Le fa go le jalo kgotlatshekelo ya molaotheo e ne ya tlhola go sa le gale gore pina eno ga e kaele tlhoo ebile e tshwanetse go sirelediwa jaaka puo e gololesegileng. Moeteledipele wa EFF o arabile ka bogale gore ga a ne a tshosediwa ke batho ba ba gatelelang ba bangwe. I will never be intimidated by America. I will never be intimidated by Donald Trump. They were speaking about me in that meeting at White House. If they were not gossiping about me, they should have called me into that meeting. I would have answered everything that Donald Trump wanted from us. Malema o ne a ntsha moporesidente Trump mo morerong ono, mme a botsolotsa gore ke gore moporesidente Ramaphosa a reteletswe ke go sireletsa pina ya Kill the Boer, Kill the Farmer. Donald Trump says to him, "Hey Ramaphosa, why are you not arresting this Julius Malema? Why is this Julius Malema not in jail?" He can't respond with a simple fact that this song, Kill the Boer, Kill the Farmer, was approved by the Constitutional Court. We are a constitutional democracy. We must defend the decisions of the court. Makoko a dipolotiki ga a kgatlhiwa ke tsamaiso e buletseng Starlink ditsela tsa go dira mono Afrika Borwa ntle le go latela melao e ka ga matlafatso ya batho bantsho kana broad-based black economic empowerment. That Starlink will not come into South Africa if it's not compliant with the BEE. Moeteledipele yono wa EFF o dumela gore lekoko la gagwe le boifiwa lefatshe ka bophara ka ntlha ya go nna kgatlhanong le bagateledi ba ba jaaka Amerika. Mokwaledi kakaretso wa lekoko la Umkhonto wesizwe Floyd Shivambu o dirisitse puo ya gagwe ya letsatsi la Afrika go kgala leeto la ga moporesidente Cyril Ramaphosa le kemedi ya gagwe kwa Amerika. Shivambu a re puso e ne e tshwanetse go tsaya tsia bokgoni jwa Afrika Borwa le gore e humile ka didiriswa e seng go ya go lopa thuso le go nyenyefatsa naga kwa Amerika. Ene ile sebui segolo kwa tiragalong ya lekoko ya go keteka letsatsi la Afrika kwa Ekurhuleni mo Gauteng. How can South Africa be tiny when it is home to almost more than 50% of the platinum group metals? How can South Africa be tiny when for many years has been the biggest producer of gold for the whole world? How can South Africa be tiny when it is the biggest producer of vanadium and rare earth minerals and metals? How can South Africa be tiny when it is historically one of the biggest producers of diamonds? But we had colonial clerks who were seeking approval, going to say that our economy is tiny. That is why we are in the situation that we are in. Baagi ba motse wa Kolong gaufi le Taung kwa Northwest ba lopa tsereganyo ya ka bonako go tswa go bothati jwa puso bosetšhaba ya porofense jaaka fa ba tsweletse go itemogela tlhokego ya metsi sebaka sa dingwaga di feta 10. Baagi ba re ba patelesega go tsamaya sekgala se se leele go ya go ga metsi. Baagi ba feta 100 ba Kolong mo Taung ba ikagile ka metsi a noka go fitlhelela ditlhokego tsa bona tsa tsatsi le letsatsi. La ka metsi go ra irang gona na le bothata ka ha o ra tlhatswa ga yo sokola ntse ke ala telemo mo molapong. Bagolo ba re seemo seno sa ba kitifalela ebile se ba senyetsa tšhelete. Ke itshedisa ka one metsi a puso ka madi stokinyana se sa puso se. Ke kgaogana 10 rand e nngwe ya go metsi 5 rand e nngwe ya go metsi e nngwe ke a go reka dinonyana. Moeteledipele wa baagi a re ba na le nako ba ikuela go puso go rarabolola seemo sa bona fela boikolo jwa bona ga bo a tsibogelwa. Re kopa thuso go pusong segolo jang ba ba go godimo
ka gore yaanong ba ba hatlase ba re lemoga gore tirisano mmogo ga e yo. Ga ba gare masepala wa Sedika wa Dr. Ruth Segomotsi Mompati wa re o itse dikgwetlho tsa kolong tsa metsi mme o batla tharabololo ya leruri. Kopanya le setlhopha sa rona re dumelane gore ke tla re mo bekeng e tlang ba bone jalo di-quotation mme re tle go matlafatsa le go tsene gore batho ba rona ba kgone go tsoma metsi mo go lone. Baagi ba re ba santse ba ikemiseditse go lwela ditshwanelo tsa bona go fitlhela go bonwa tharabololo ya leruri. Tsholofelo Mogami, SABC News, Kolong gaufi le Taung. Mo metshamekong o tla re lebelele tsa diatletiki. Maaforika Borwa a le 10 a tlile go nna le seabe mo legatong le le latelang la metseletsele ya Diamond League. Akani Simbini yo iseng a fengwe mo lebelong la dimitara di le 100 monongwaga o tlile go nna le seabe gape ga mmogo le mofenyi wa medal wa javelin mo basading kwa di-Olympiking tsa kwa Paris, Joanne Du Plessis. Mogaetsho o tla re seelatswe bobe re be khutlo fela fano ga jana re sutela ponelopele ya maemo a bosa go fitlhana kwa e latelang wetsho pula.